Dang hadian ba uway ubre ubla tip kerteng kum u Donald Shylla ubla syakem no hakakti ki pulet halor ka jingken no ba ula Kren Tohmet berklam akor persya e ka hok long renyang jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District Shillong kumta ka sengkur Shylla Khasi Jaintia hapo ka jingilam uma perkhat Shylla Presiden rangba ka kur hiborok ka way kalami syakmat ban Pynrem jur ya katiga jingle runar jong uti ubreu persya e ka hok long renyang ka kong Isa Wanda lalu ka DC ka East Khasi Hills District. Uma perkhat Shylla lembat kid khot nong yalam ka sengkur uloong ba uti ubreu ulale da ka mon ka jong u marway shimet ban Kren ni kikitin klam akor persya e ka burom jong ka Deputy Commissioner ba ula ai khubleiru ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District kabala tre shitom kumno ban yakun nerat ding khong ya kanika klam jingpang covid khat khandai naga district ban naga jelahi barok away. Agar ngapor nani yungi kum ka singko Shylla Khasi Jaintia minin kasmi kat kendai trik dong benai entau benai dong snim arja away abang yoi lembar di social media di Facebook tiba temi do Donald Shylla jadi kentin tiba krem akor percaya di madam Isa Wanda lalu IAS di balong ru Deputy Commissioner Badan Burom jongga East Khasi Hills Shillong di Pynrem jor ya kini kijing kentok ki bakta ya kalong ringing jong ki kentai barok ka sengkor Shylla ni penpau ya kijing audio kalau kini kijing kentok bat narjongi ni pencai mangi nimdon pentai kalau kini kijing lek jong u kani kalong kajing nek simet jong uhi dia kani kapor nering jongi kum kaseng ko Shylla ni ai kublero ya di polis kibala simkhia ban pendep ya kamram kejongki kalong kaba sesok abagilayo ban kem yu agapor kabalengkot tikumta hani kapor narindungi ni bo kejing kerpa kamtam ki prakor jongi amar haman na kipor ni pelong ki meeting abangi kento prakor ki chat kentiu yaki ba kinlong kibru ki ba tibru tiblei badan burom dan akor banri ke burom barka akor te kani kapor yungi nyim kuat coban yoi banani cakmat kin tang yai kia gumne kane kalong penuksa kaba nangni cakmat abangi Kren ni kentok igino gino idei banda berkata namar nyim kuat ban pensusi kane penmong yanu ro te kani kapor ni ai kublero suggestion ya Deputy Commissioner jong East Khasi jongi ibla trai chitom kumno banyada nak benta une uklam ba itip COVID-19 tang ni kentin jongi ga sektor sisen di Pynrem jor ya kum gini kijing dia blechbot